این مدیا جواکی ده دزورن جراستی دورن نها پرگالا تندرستی لدیاربکر تیر دکه کو مداخله نخواشن ویروسا کرونا بکه لگل و که دانه دیلوک جهاتن راگهاندن جمال ازهری داوی بحثاوی جی بکم و بقدینم لدیلوک روژه در بازبوی 1310 تست کرونا هاتن کرن جوان 1310 261 تست پوزیتیف درکتن سه ولاتیان جیان خوش دست دان 209 ولاتی باش بون 111 ولاتی دبشن لزگین دن روشوان هنکی گرانن و 16 ولاتی جی به امورن هناسه درمان کردن خو د دومینن لباکوری کردستان ویروسا کرونا با وک بردوام د جیانا روزانه ده وک خطره که مزن بردوامه باز دکم بوته هفکاری من ماهر یکسل بو وان آگاهدارین گرن کوش دیار بکری ترگلم تماشاوانین هیجا آلیین کردی روجاوای کردستانی ایریشا جوانین شورشگر بسر ناوندا پدک سر شرم زارتکن دبینن کو پیوسته کریارین وها راوستن بسکنن دا کو باندورل دیالوگا کردی نک ایریشا گروپک جوانین شورشگر بسر نویزگاها پدک سیدل باجار قامشلو گلک ودنگد کولانا کردی دهیلا نمازه ددما دست پیکرنا قوناغا دویم ج دیالوگا کردی ره. انجمنا نشتیمانیا کرد لسوریه انا یارین وها بینرا وستاندن. و دده زانین جی که گلک آلی دیجی وی دیالوگی و نیزیکاتیه نه. و گرکه که باش زانبن و بنحسکریان ره نه آلی کار بن. دا گوگاوین یکیتیه بربداوی بونه و بچن. افکاری دبن براستی کارنی نباشن. جهه شرمزاریه الجمع انجمنا نشتیمانی کردی و الجمع همو کسی اف کسی بی کاری ردرابن بگو من دوی بکفن میدان محاسبه ده محاسبه بیرکرنش بو بی جارک دی نبی دوباره نبن افکاری نباش یا دیجید آلی انجمنا نشتیمانی کردی ده بین دیالوگا کردی آرمانجا که استراتیجی کشمر امی بردوام بند دوی کاری ده انکسه و پارتیین یکیتیان اجتماعی درباره ایریشا بسر نویزگاها پدکسه ده هف نرینن که اف کریار جهه شرمزاریه نه و گرکه اف دیالوگ بگهیج سری بی کریارین خراب که باندور لگاوی نیزیکاتیه بکن. پارتیین یکیتیان که دیالوگا کردی ده باندور لکریزا سوریه بگشتی بکه و ده آلیکار به بدیتنا چار سریه که سیاسی جروشا سوریه را او کریاری گواد کرن براستی جیش مزارای نای قبول کرن بتایبت دمکی دمک گل هف کرنک کردی تکرن دیالوگا کردی تکرن باندورا وی دیالوگی ولسر پرزگریگا سوری بگشتی هبه سر کریزا سوری بگشتی هبه داره چاره سرکرنا سیاسی باوری آمده وی گاونی ارینی بی آویتن دان هوا تفگرا سیاسی کردی لحف کرنا تفگرا سیاسی کردی لسر یک نارینیج بو سوریا پیشاروج وی باندورا لسر پیشاروج سوری و چاره سرکرنا کریزا سوری وی آلیکار به هیزی نامنتوی دوست کرده گو کاربن با آلیت چاره سرکرنا سیاسی بو کریزا سوری پشتی رودانا وی بویره پدکسه دا خویانیک بلاف کرد تیدا کود که دیالوگا کردی آرمانجک استراتیجیکه و امیته دا بردوام بن. هر وها انکسه جی گود که بویرین وها توی دستوردانا هیزن سوریا دموقرات پیویسته بسکنن. جهیلا خواه حسده دا خویانیک فرمی دا گود کسی افکریار کرنه دی ورن سزا کرن. اکرم صالح کردستان 24 قامشلو هیجا ام درباسی قامشلود بنگری دایی وی رودانا کو راستی گلک شرمزار کرنا هات درایا گشتیا کردی ده حسن رمزی اندام کمیته ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لگل منه دنباش که حسن جوی پرسیدس بی بکن براستی گلکی بالکیش بوم ده پروسه که ده کو دیالوگا کردی ده رایا گشتیا کرده خودی هلوستکی گلکی ایرانی بود دمکی و صدا ایریشا سر اوفیسا و وکی پدکسه هون چاواد نرخین
بەێ دەستپێکی دەم باشترە و شتەماشەوانی هێژارە ڕۆژە شەمی نێزییکی سعات هەشت ئێواری گرروبک بناوێ جوانی شۆرشگێر سەر پارتیای پەیەدێوە عێریشی ئۆفیسە پارتی دیموقراتی کوردستانی سوورێ باژارێ قامشلۆکردن قابن لەسەر دەوێ ئۆفیسێ و هەوەها سەر لۆگۆی پارتی و سەر ئالا کوردستانی گەلک شتەی خراپ بۆیاغا ڕەش نویستین و سلۆگانی خۆی وەکو بەری ئەم ئاپۆچینە و گەلک سلۆگانەوەها و دیلانە خۆ ئاگرێ خستن پێشیا مەکتەبامە ماوەی ساعتێکی حتا ساعت و نیوەکەی ئەف بەردەوام بوون نێزیکی 100 کەسی بوون ئەڤێها ئەف تێنێ بیرامە ساڵین چووی دەدەماک و عینی گروپێن بناوێ کەسێن شۆڕژگەرن چناوی خۆتکن ئەوانە عێریشی سەر ئۆفیسی مەشەوتاندن و گەلک جارە ئالا کوردستانی بن پێ دەکەون شەوتاندن مخابن ئەف کریارەی وەها بڕاستی دوێ قوناغاک و ئیرۆمتێرە دەرباس دەبن ئەم وەکو ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی بە تایبەتی پارتی دیموقراتی کوردستانی سووریا ئەم باوەریە دیالۆکێ و گفتوگووە کوردی تێنن ژبەرک و ئەم دەبینن یەک فاکتەرێک و دلخۆشی و ئارامی و هەروەها هەواڵ و دۆستی کووردا بهترین پێک بینێ ئەو یەکرێزیە هەیە ji ber wekêjî em divê qûnaxê de ev êrîşa hinê em dibînin êrîşekî xiraba kesin خویاە شەپێرێک هەیە دناف پێدێ de naxwazin yan jê naxwazin ev diyaloga birêve herê û Kurd bigihne di rehetîkê bi tevayê miletê Kurd bigihê di rehetîkê de ku milletê Kurd jiyaneke xweş û aram bijîn Kurdistana Sûrî de. کەکێ حەسەن دخوازم وەیەکێ بزانبم نوها درaya گشتیا Kurd de ev kiryar bi awayekî gelekî berfere hate şermezarkirin li hemî parçeyên Kurdistanê li diaspora li Ewropa ev nêzîkahiya ku ji bo diyaloga Kurdî berdewamiya wê jî hate destnîşandan û piştgiriya gojbonî pêdeke se hate destnîşankirin hûn vê yekê çawadin. بێگۆمان کریارە هاتیکردن کریارێکی خراپبوون ملەتێک کورد ملەتێکی ئاشتی خوازە تەمایە هەر سێ چا پارچە کوردستان چ دەرێک و ملەتێک کورد تم و دایم ملەتێک کورد دخوازێ ژیانێک سەقامگیر بژی تجارە تووشی گرژین و نەخۆشی و خراببوونێ نەبوونە ئاv نەچاندا ملەتێک کووردە ئیرۆ ڕۆژ ئەف تشتێک و ئیرۆ دەرباسی جوواکە کوردی بە ئەفچاندەکی خراپە دویرۆکە کوردادا تایبەتی کوردی سووری و تەفگرا سیاسی کوردی سووری تجارە ئەف مەبهەفتۆ نەکردیا ئیرۆ ڕۆژ ئەف پشتگیریە هەنێ و ئەف تشتاک و دەنگ بەدانە هاتی دانەی براسیل جەمە جهێ سەکنەیە و ئەم سپاسیا چ کەسیتکن و ئیرۆ ڕۆژ پشتگیریە پشتگیریە مەکرۆزمەیەکی براسی بزانم درaya گشتی یا کوردی دا ئەف یەک دێ مناقەشەکردن کوم هەف سەرۆکەیە پێکێکە دەست نیشان کرد کوم گرێدایی یەکرێزییا کوردی تو ئاگاهدار یاوانینە هەن رەخنە لوێ بابەتێکردن پشتی وەیەکێ ئەف کریارچێ بوو گەل و هون وەکی پێدەکەسە تو گریدان بوونەکێ vê van da xuyaniya û van kiryaran de dibînin. Tiştek ji tinebûnê ji valeyê nayê. Em jî dibînin ji ber ku min gotina xwe de amaje kir tiyarek şepêlek heye di nav peyadê de naxwazê tevgera siyasî Kurdî bigihê rêkeftinekê û aramiyê û direhetiya ba miletê me çê bike piştî wê de xuyaniya wîna yan jê tişta ku awîna diyar kirî ev tişte hatî kirin ev ciwanê şewrijgêr mixabin heta îro peyede dibêjê em nizanin kîn û em cihê mixabiniyê dema ku dibêje em nizanin kîne lêbelê ba miletê Kurd Sûriye de temaya me deverê Kurdistana Sûrî de em dizanin ev ciwanê şewrijgêr girêdayî bi ser peyedê vene û her wiha dema ku sloganê xwe dildan ala pekekê jî hildabûn digo bijî apo bijî serok yani wê derbarê de işte bipirsin kekê Hesen Niha piştî bûyerê yekser hêzên Sûriyeyê Demokratîk daxuyanî dan gotin ku ev bûyera goçê dibê şermezar dikin û kesê got ev tiştkirine jî divê bêne siza kirin. Her wiha rêveberiya xwe ser nêzîkahiye girêdayî vê derbarê nîşandan ku lêkolîn vê babetê de dê bêne kirin gelo lêkolîn hatine kirin li ser proseya vê lêkolînê li gel pedeke se hev dîtin hatine kirin kes hatiye girtin divê derbarê de ger tu me agahdar bike kekê Hesen.
بله الگور ازمونا ما وکو تفکر سیاسی کردی به پیادر اولاینگری پیادره مخابن چه گرتون و کشتن و رواندن چه کریارین کو بسر ملت کرد هاتین حتی نیرو تیش تکناتی دیار کردن تو کس داد که کردن و ما ندی دیار نبود سر راگادن و وی گروپی هنر وی کسی هنر افتشته کردیا ایروشی افتشته کو دبیجین عمل سر بسکن حتی نیرو تشتکی برچاف جمره نه هات دیار کردن و اما کو تفکر سیاسی کردی و کو پارتی دموکراتی کردستان ام پابنده و دانستان و دیالوگینا جبرکم دبین الجماعة ام جديل سرد كاردكن ام دبينن ملت ما و بهترين دروجه وردت پیش روجه ده و چاره نویسا سوری ده دماغو کرد لسر هبن بهترین امی کاربن ما في ملت کرد ما في خيره و ام بچسبینن جبروی که جی امی وکو پارتی دموکراتی کردستان سوریا امی پابندی و دیالوگ و دانستان نامه ببن لبلی حتی ایرو تشتک ناتیا دیار کردن کس ناتیا برشاف کردن نو افکینا و کیبون افکردن لی ام دزانن کینا وک ما دیار کوم تکز دکن او گروپا بناوی جوانین شورشگیرن و اب سروا او کریاری خراب جبرکو زیاده ساعت و نیوه که لسر جاده فرمیه کو درباسی باجار قامش لود به چاریانه که ده لوتسر کمبرا در دورا قامش لویا لوید هزی وای ترافیکی و هر وها هزی وای کو جزعات هفته ایواری لوید ریگری خود دینن و لوید هنا يعني البرشافي وهاي افشتاك وشيوي يعني نكسني ومدابوينا كره في ملتينا كره فات حقيقه مشلونا لبلي او دبيجن ام هيفي دكن كو يسو زاخو ببن سري جبر جمع دما نبن سري راستيجي مترسيا من بهتر ببينن روجيت بري صالي بري بين بچا بشيما ديسا اف جروبه هني بهترين بچاف سوري و اريشي اوفيس و جالكين سياسيه تفكر سياسي كردي پاسپورت حسن رمزی اندام کمیته ناوندی پارتی دموکرات کردستان سوریه کش خامش توتیل سروک وزیر اسرائیلی بنیامین اوراگاند کاشین راستراز ناوین تل آوی و دوبای ده دست پی بکن. سروک وزیر اسرائیل گفت گشتن میان آسمانی به آسمان سعودی را درباست. دەمەوێت ئەوەتان پێ بڵێم کا کار لەسەرەوە دەکەین گەشتی ئاسمانی ڕاستەخۆ لە نێوان تەل ئەبیب و دوبەی بکەینەوە کە ئەم گەشتانە بەسەر ئاسمانی سعودیەدا دەفڕن گەشتێکی زۆر کتە و سێ کاتژمێر دەخایێنێت بەڵام گۆڕانکاریەکە لە گەشتە ئاسمانیەکانی ئیسرائیل و ئابووری ئیسرائیل دەبوژێنێتەوە هەروەها گەشتیاریش بە دوای خۆیدا دەهێنێت بۆ هەردوولا ئیماڕاتیەکان زۆریان پێخۆشەوە بەرهێنان لە ئیسرائیل بکەن بە تایبەتی لە بواری تەکنەلۆژیا ئەمە ناوچەیەکی بازرگانی ئازادە کە زۆر کاریگەرە لە جیهان ئەم هەنگاوانە بۆ ئابووری هەردوو لا باشن و هەموو هاوڵاتیەکیش سوودمەند دەبێت. li Diyarbekirê xortekû hunera karên distan re mijûl dibe êdî gihiştê wê asê ku çi bikeve destê wî de berhemek jê çêdike. Hunermendê Kurd bêje afîneriya wî şand û dîroka qedîm û dewlemenda Kurdan hatiye. İlyas Karagöz, xortek Diyarbekirî li kolanên dîrokiyên Sûrê ji xwara atolyayek a hunerê vekiriye û çi dema diçe cihê xwe dirê de çi bikeve berçavê wî kevir, têl, depik li gel xwe dibe atolyayê û tiştên hatîn asta avêtinê di destên wî de ji nû ve teşeyek cawaz distînin û ji qirşûqaliyê digihîjin asta xemilandinê. Hunermendê Kurd dibêje vî karî hemû jiyana wî bi xwe ve girêdaye û di rojên betlaneyê de jî lingê wî ji xwe de berê wî didin atolyayê û dide zanîn ji ber ku ew ji çanda xwe hez dike di gelek berhemên wî de hêmanên Kurdî tiştê wiha ji Hindistanê xişirê Hindistanê me danî me difrot piştre min got ez jî dikarim vana çêst war min dest pê kir pêşî min ji xişirê dest pê kir piştre min kevir darêk man bi çi dît min dixwast ez ji wa guhar ya jî girdiniyekê çêkim war dest pê kir piştre berfirehtir bû peyker keviran an jî pebble art jê dibêjin tir berfirehtir bû. Xortê jêhatê bi baldariyeke mezin û bi hezkirineke kûr karê xwe dike û teşeyê dide keresteyên cûr be cûr ku heta kevir jî di destên wî de dihelin.
İlyas Karagöz dibêje her cure huner ji bo civakê giring e û mirov dikare hişmendiya xwedî lêderketina çand û dîroka xwe bi rêya hunerê belav bike û huner carnan dikare gelek bi bandor be. اشخوا هنر وک نشان یعنی نشاندانا او برینچ به دوی نشان دادی تش یعنی مگوت یا تیساندنا رحی مروفیم ت یعنی از کردبون لپیشه کردبون یعنی از جنه که شد کم غمگینه مروفه کی شد کم غمگینه یعنی او تیسه یعنی چا مرف کار شیروه بک یعنی او بندوار بون او ايش يعني الا بهواي كذا تيسه از دكم ناكم جيني كام دركم درويوي انك كسنا مديتن لبيكرين مي هسنيد نرن بهاي وان نرن برتكاوا بيفن دبي ماشي كيلو هسن بتشي يعني برتكي ور عجيب جيتني Armancek İlyas Karagöz heye. Dixwaze bi berhemên xwe pêşî li hemû bajarên Kurdistanê bigere û dewlemendiya çanda Kurdan nîşanî xortên Kurdan bide û paşê jî li welatên cîhanê bigere danasîna çand û dîroka gelek berhemên Kurd ku cîhan wan bi neteweyeke din dinase. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır. Spas û hembîner û guhdarî.